Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho none tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere kwa 2025. Urubyiruko rukomeje kwiyandarika by'umwihariko rwiyambika ubusa ku Karubanda. Perezida Kagame yavuze ko bambaye ubusa no mu mutwe. Abandi rero abana batoya ku mihanda njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe. Naho mu gusubiza Perezida Kagame, Tshisekedi we yavuze ko bakoze amahitamo adasubirwaho yo guca igitugu. Amerika irashinja u Rwanda kwitambika umushinga wa Robito. Ribu yafunze umunyamakuru Uwineza Liliane wanze kuyitaba. Kanseri yiyongereye ku rutonde rw'indwara zizajya zivurirwa kuri Mutuelle de Santé mu Rwanda. M23 yigaruriye Bitonga Lumbishi isatira kuniga umujyi wa Goma burundu. Na mu gihugu cya Uganda, General Muhozi yasubije abadepite bamuhamagaje ngo yisobanure ku byo yandika kuri Twitter kwaho kwitaba ibyo bigoryi byose azabita muri yombi. Muri aya makuru turaza no kubabwira ko TikTok yahagaritse gukorera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Amerika kandi abantu ibihumbi magana bigabije imihanda bamaganira hira rya President Donald Trump. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 62 72 39 na 0788 30 39 Bayikaze muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Karinijabo. Tuyahere kuri ivuga ko bambaye ubusa no mu mutwe. Perezida Kagame yikomye abiyambika ubusa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yababajwe n'urubyiruko rukomeje kwiyandarika by'umwihariko rwiyambika ubusa ku Karubanda, asaba abayobozi n'ababyeyi guhagurukira ibyo byonnyi byibasiye umuryango nyarwanda. Yabigarutseho kuri iki cyumweru ubwo yifatanyaga n'abanyarwanda mu masengesho yo gushimira Imana no gusengera igihugu. Perezida Kagame yagaragaje agahinda aterwa no kubona umuryango nyarwanda ukomeza gusenyuka gahoro gahoro, rimwe na rimwe ababyeyi, abayobozi mu nzego za leta, amadini n'abandi barimo kurebera. Yahereye ku gutanga urugero ku ngo zisenyuka zitaramara amezi 4, aho yashimangiye ko kubaka urugo atari intambara ku buryo abashakanye ngo bubaka urugo bakwiye guhora barwana. Yakomeje agaragaza ko adashimishwa no kumva raporo ndetse n'ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga abakiri bato bambara ubusa bakishyira ku Karubanda. Abana batoya ku mihanda njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite ko kwambara ubusa. Kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko buriya kwambara ubusa
ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo niho bishingira mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye inshingano tuzaba twuzuza ni izihe tuzibaze ni izihe. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye abayobozi mu madini n'inzego za leta, ababyeyi n'abandi babarizwa mu muryango mugari kujya bagira ibiganiro bigamije kwimakaza indangagaciro nzima. Perezida Paul Kagame kandi yahamije ko mu gihe umuryango urebera no ku bayobozi bikabuko barimo gusenya igihugu barebera ibidakwiriye kuba bikorwa. Yasabye ababyeyi n'abayobozi kwirinda kuvuga baziga ndetse bakazirikana ko kugira ngo babe bitangaza ari uko baba bafite abo bahinduye ibitangaza cyangwa bafashije kumera neza. Twakoze amahitamo adasubirwaho yo guca igitugu. Tshisekedi asubiza Paul Kagame. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko mu gihugu cye bahisemo guca igitugu mu magambo agaragara ko ari ugusubiza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uherutse kuvuga ko Tshisekedi atigeze atorwa. Mu ijambo yavuze ejo kuwa gatandatu mu muhango wo gusangira no kwifurizanya umwaka mushya muhire n'abahagara ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yavuze ko mu gihugu cye ukwemerwa ko ubutegetsi gushingira ku matora. Ati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twakoze amahitamo adasubirwaho yo guca igitugu no kubaka demokarasi ihuriwemo na bose bya nyabyo. Atavuze u Rwanda mu izina cyangwa Perezida Kagame, Tshisekedi yongeyeho ati bitandukanye n'ibindi bihugu aho amatora asa n'amasubiramo y'ibintu byanditswe mbere hamwe n'abo muhangana batoranyijwe mbere mu buryo bwitondewe kugira ngo ibiva mu matora ntibihinduke. Amatora muri Kongo ni urubuga rufunguye aho buri jwi ribara rifite agaciro, aho buri muturage ashobora kurushanwa ndetse aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite umwanya wabo. Urwo rugero rwose rugifitiye ibishobora kunozwamo, ubu ni ikintu gifatirwaho urugero kuri demokarasi nyinshi zirimo gutera imbere muri Afurika no ku isi. Nibwo bwa mbere Perezida wa Kongo agize icyo avuga ku mugaragaro nyuma y'uko ku mugoroba wo kuwa kane Perezida w'u Rwanda avugiye mu muhango wo gusangira n'abahagara ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga ko Perezida Tshisekedi atigeze atorwa na rimwe haba mu 2018 na 2023. Avuga ku matora, Perezida Kagame yagize ati rero abantu batubwira ko bashaka demokarasi ahantu hose bashishikariza amatora. Umuntu urimo guteza ibibazo muri ibi bintu ndimo kuvuga biri hagati y'u Rwanda na Kongo nta na rimwe yigize inshuro ebyiri atorwa, kandi ibyo murabizi rwose. Ariko iyi niyo mpamvu nari ndimo kuvuga ko ibimenyetso ntacyo bivuze, ntacyo bibabwiye. Ibintu byabayeho by'ukuri ntacyo bivuze, ibivugwa ntacyo bivuze. Ikigize icyo kivuze nicyo mutekereza gusa ko kibareba muri ako kanya mu nyungu zanyu, naho ibisigaye ntacyo bivuze. Uyu mugabo Tshisekedi nta na rimwe yigeze atorwa ku nshuro ya mbere habe na busa, kandi murabizi. Rero nta kintu gishya ndimo kubwira umuntu n'umwe uretse gusa ko mutabivuga ku mugaragaro, ngewe nkaba ndimo kubivuga ku mugaragaro. Iryo ni ryo tandukaniro ryonyine. Murabizi namwe ku nshuro ya kabiri nta kintu na kimwe kigeze kiba, kandi murabizi. Rero nizihe ndangagaciro murimo kutubwira mukubitira abantu bamwe nuko abandi bo mukaba mutazi icyo gukora. Rero mukibwira ko ibyo mbibona ubundi rwose nkabibubahira, cyangwa nkumva n'ibyo mumbwira bidafite icyo bivuze. Perezida Kagame yavuze ko adashobora kwitwara uko ibihugu bikomeye bishaka ko yitwara mu kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko ababimusaba kibageraho ingaruka nkeya mu gihe kimugeraho ingaruka zikomeye. Perezida Tshisekedi yongeye gusaba amahanga kureka amagambo ahubwo agafatira ibihano u Rwanda. Ibyatangajwe na Perezida Kagame na Tshisekedi nibyo bya mbere bikakaye cyane aba bategetsi bombi bavuze ku mugaragaro kuva uyu mwaka watangira, nyuma y'uko inama yari yitezwe kubahuriza i Rwanda mu kwezi gushize ku buhuza bwa Perezida wa Angola yari yitezwe kugeza ku masezerano n'amahoro itabaye ku munota wa nyuma. Impande zombi u Rwanda na Kongo zananiwe kumvikana ku ngingo ijyanye n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23. Impande zombi zitana ba mwana kuwazanya iyo ngingo. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko butazigera buganira na M23 ko ahubwo bwaganira n'u Rwanda rufasha uwo mutwe, ariko leta icyuye igihe ya Amerika iherutse kuvuga ko nta nzira igihari iganisha ku mahoro itarimo ibiganiro hagati ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Nyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda narwo rwagaragaje umurongo utukura warwo. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niramuka itagiye mu mishyikirano na M23 itazarenga umurongo utukura wo kongera kwitabira ibiganiro by'i Rwanda. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yasubizaga Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko kuba igihugu cye cyajya mu biganiro na M23 ari umurongo utukura kidashobora kurenga. Tshisekedi wagezaga ijambo ku badiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye Kinshasa yagize ati munyemerere ntanga umucyo w'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abo bantu bo hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranye ananyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigera dutezuka kugushimangira aho duhagaze.
kuganira n'umutwe w'iterabwoba wa M23 ni umurongo utukura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kurenga. Minisitiri Nduhungira yasubiza ku byatangajwe na Tshisekedi yavuze ko u Rwanda narwo rudashobora kurenga umurongo utukura wo gusubira mu biganiro by'i Rwanda mu gihe Kinshasa yabitagiye mu mishyikirano na M23. Yagize ati rero ibiganiro bya Rwanda ntibishobora gusubukurwa na rimwe cyangwa ngo bitange umusaruro nta muhato wamyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kujya mu mishyikirano na AFC M23. Ibi kandi bigize umurongo utukura w'u Rwanda. Kigali na Kinshasa bikomeje guterana amagambo mu gihe President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yaheruka gusaba ko habaho ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru mu rwego rwo gukemura ikibazo cya M23. Tukiri ku makuru arebana n'ububanyi n'amahanga, Amerika irashinja u Rwanda kwitambika umushinga wa Lobito. Leta z'Ubumwe za Amerika zashinja u Rwanda kwanga ko umushinga wo kubaka inzira ya gari ya moshi uzwi nka Lobito Trans-Africa Corridor Railway wagurwa ukagera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushinga wo kubaka uyu muhanda Amerika ihuriyeho n'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola na Zambia. Umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ububanyi n'amahanga Molifi mu kiganiro na AFP yavuze ko igihugu cye cyashakaga kwagura umushinga wa Lobito ukagera mu burasirazuba bwa Kongo ariko u Rwanda rurabyanga. Yagize ati twari twasabye impande zombi ko mu gihe twagera ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo dushobora gukora inzira iva mu muhora wa Lobito ikagera mu burasirazuba bwa Kongo. Twagerageje gutanga ibitekerezo byiza, tugerageza uburyo nyabwo bw'imikorere buganiriweho n'impande zombi, gusa kuri ubu Rwanda rurasa naho rwagiye. Molifi ntiyigeze agaragaza impamvu u Rwanda rwanze ko uriya mushinga wagurwa ukagera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyakora ibihugu byombi bimaze iminsi birebana y'ingwe kubera ibirego bitandukanye buri ruhande rushinja urundi. Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 narwo rukayishinja kugirana imikoranire n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. U Rwanda rwakunze gusaba Kongo gusenya uriya mutwe nk'imwe mu nzira yatuma ibibazo bya politike biri hagati y'ibihugu byombi ndetse n'iby'umutekano muke muri Kivu zombi bikemuka. Molifi yavuze ko Amerika yakoze ibishoboka byose ngo gahunda yo gusenya uriya mutwe igerweho, gusiza gupfa nyuma y'uko Perezida Paul Kagame yanze kujya mu nama yagombaga kumuhuriza na Tshisekedi Rwanda mu kwezi gushize. Dukomereza amakuru kuri RIB yafunze umunyamakuru Uwineza Liliane wanze kuyitaba. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwataye muri yombi umunyamakuru Liliane Uwineza rwahamagaje ngo asobanure ibirebana n'ibiganiro yatambutsaga kuri YouTube byashoboraga kubiba amacakubiri akanga kwitaba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemeje ko aya makuru ari impamo ko uwo munyamakuru afunzwe kuko hari iperereza riri kumukorwaho. Ati nibyo koko Uwineza Liliane yarafashwe akurikiranwa afunzwe. Yagaragaje ko urwego avugira rumaze igihe rukurikirana ibiganiro umugore akora ku muyoboro wa YouTube bigaragara ko biganisha ku byaha. Ruramuhamagaza rumugira inama ku byo yarari gukora. Ati tumaze iminsi dukurikirana ibiganiro Uwineza Liliane akora ku muyoboro wa YouTube. Tumaze kubona ko ibiganiro bye bigana mu nzira zo gukora ibyaha, twaramuhamagaye turamuganiriza ndetse tumugira inama yo kujya yigengesera ku magambo akoresha mu biganiro akora kuko ibyinshi twabonaga biganisha ku byaha. Icyo gihe tugaragarije ko yabyumvise ndetse asaba imbabazi yiyemeza kugira ibyo ahindura ndetse asiba n'ibiganiro bimwe. Umuvugizi wa RIB yagaragaje ko nyuma yaje kongera gukora ibiganiro birimo amagambo ashobora gukurura amacakubiri muri rubanda. RIB yongera kumuhamagaza undi yanga kwitaba. Ati tariki ya 17 z'uku kwa mbere yarahamagawe kugira ngo asobanure impamvu ari gukora ibiganiro birimo imvugo zishobora gukurura amacakubiri yanga kwitaba, biba ngombwa ko afatwa hakoreshejwe itegeko. RIB ivuga ko iperereza rizakomeza afunze akazafatirwa icyemezo gishingiwe ku cyo rizagaragaza. Andi makuru avuga ko Uwineza Liliane yabanje no kuburirwa ndetse no kugirwa inama n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ariko ntiyagira icyo ahindura. Ingingo y'164 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rya 2018 iteganya ko umuntu ukoresha imvugo, inyandiko cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gitanya abantu byatuma abantu bashyamirana cyangwa bigatera intugunda mu bantu bishingiye ku ivangura abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 niho azawe amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Makuru arebana n'ubuzima, kanseri yiyongereye ku rutonde rw'indwara zizajya zivurirwa ku bwisungane mu kwivuza. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko indwara zigera kuri 14 zirimo na kanseri ziyongereye ku zisanzwe zishingirwa n'ubwishingizi bwa Mutuelle de Santé, aho biteganyijwe ko bitarenze ukwa gatandatu k'uyu mwaka zose zizaba zivurirwa kuri mituweli. Ni imwe mu myanzuro yemejwe n'inama ya minisitiri yateranye ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 17 z'uku kwezi iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yasoje yemeje kongera serivisi z'ubuvuzi zishingirwa n'ubwisungane hamwe n'inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza hamwe n'ivugururwa ry'ibiciro by'ibikorwa by'ubuvuzi. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yagize ati hongerewemo imiti n'ubuvuzi bwa kanseri ntabwo byari bisanzwe kandi turabizi ko kanseri ari indwara ikomeye isigaye inagaragara cyane, irapimwa ikanavurwa ndetse iranakira iyo yabonetse hakiri kare. Kuri mituweli ntabwo ubuvuzi bwa kanseri bwari busanzweho cyangwa usanga bufite aho bugarukira. Ni kimwe mu by'ingenzi byiyongereyeho kuba umuntu ufite mituweli ashobora guhabwa ubwo buvuzi aho ariho hose mu gihugu. Mu zindi serivisi z'ubuvuzi ziyongereye kuri mituweli zirimo ibijyanye no kubaga cyane cyane amavi, umutwe, igufa ryo mu kuguru abantu bakunze kugeraho impanuka. Ibyo byose ndetse n'ibindi bikaba bikubiye mu buvuzi bwari busanzwe buhenze cyane ku buryo wasangaga benshi mu bafite ubwo burwayi bategereje kuzafashwa kuko mituweli itajyaga ibwishingira. Naho i Kigali buri minota 10 bisi zagiye haguruka muri gare.
umujyi wa Kigali watangiye kugerageza gahunda yo guhagurukira ku gihe ku modoka zitwara abagenzi ku buryo umugenzi atazajya ategereza ngo arambirwe. Ni gahunda yatangiye ku itariki ya 16 z'uku kwezi kazageza ku ya 29 z'uku kwezi. Mu masaha y'imodoka nyinshi bisi zajya haguruka buri minota 10. Mu masaha asanzwe bisi zajya haguruka buri minota 15. Igerageza rikaba ryaratangiriye kuri bisi za Royal Express na Yahoo Cars. Iyi gahunda ikunze yaba ari igisubizo gikomeye ku bakoresha bisi mu ngendo zabo mu mujyi wa Kigali, aho umuntu ashobora kumara isaha ndetse ikaba yanarenga ategereje ko bisi haguruka ngo yerekeze aho agiye. Umujyi wa Kigali uri kugerageza impinduka nyinshi mu mitangire ya serivisi zo gutwara abantu mu buryo rusange. Mu mihanda yo mu mujyi kuri ubu batangiye gushushanyamo imihanda yihariye igenewe imodoka zitwara abagenzi za bisi. Biri muri gahunda yo gukomeza kwihutisha ingendo mu mujyi wa Kigali ku buryo benshi bahitamo gukoresha bisi aho gukoresha imodoka zabo ku giti cyabo. Mu mwaka ushize Leta y'u Rwanda yaguze bisi izigurisha bikorera mu rwego rwo kongera umubare w'imodoka zitwara abagenzi no kugabanya igihe cyo gutegereza imodoka. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka ni mutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho ni mutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho ni mutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ndaramizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Overseas Trust Agency nibo bonyine bagufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu byose by'i Burayi kuko bakorana na kaminuza zitandukanye kuri iyo migabane. Bagufasha kubona akazi n'uruhushya rwo gukora work permit, bagufasha kubona visa no kugura imitungo mu mahanga. Naho ku barwayi Overseas Trust Agency bafasha kubahuza n'ibitaro mukeneye by'umwihariko abivuriza mu Buhinde. Ibafasha kandi kubona tike y'indege yihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Kandi kubona tike y'indege yihuse kuba ari Burundi twabafungura ishami ryo kubaha izo serivisi zose. Dukorera i Bujumbura muri quartier Kigobe kuri Avenue des Etats-Unis 76. Kandi mwifuza ibindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp nimero akamenyetso ko guteranya 257 68 99 48. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Dukomereza amakuru kuri M23 yigaruriye Bitonga Lumbishi isatira kuniga umujyi wa Goma Burundi. Umutwe wa M23 waraye wigaruriye uduce twa Bitonga uhirukanye ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lumbishi na Bitonga twombi ni uduce duherereye muri teritwari ya Karihe hafi nanone y'agace ka Minova gaherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Nka Bitonga si ubwa mbere M23 yigeramo kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize nabwo izi nyeshyamba zigaruriye aka gace zikoyemo ingabo z'u Burundi ariko nyuma ziza kukavamo.
gufata agace ka Bitonga na Karumbishi kuri ubu biraha M23 amahirwe yuko ishobora no kwigarura mu buryo bworoshye agace ka Minova ndetse na Bweramana. Abakurikirana hafi intambara uyu mutwe umaze imyaka 3 urwanamo n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo bahuriza kuba M23 iramutse ifashe Minova yabinize burundu umujyi wa Goma, dore ko inyeshyamba zayo zisa n'izagose ibice byose biwerekezamo. Kugenzura Minova bya bivuze ko inzira y'amazi y'icyaga cya Kivu yahuzaga Goma n'ibice biri mu mujyi wa Bukavu n'igihugu cy'u Burundi yabifunzwe burundu, ibyarushaho gushyira mu kaga ingabo zitavuga rumwe na M23 zirigoma. Mu gihe Minova yabifashwe, inzira ishoboka yafasha abarigoma kuba bahasohoka ni yerekeza mu Rwanda. Ingabo za FARDC zaba zifungiranywe burundu muri uyu mujyi, bikaba byagorana kubona umusada uturutse mu bindi bice bya Kongo, ibyaha M23 amahirwe yo kuwigarurira mu buryo bworoshye cyane. Aho kwitaba biriya bigoryi by'abadepite byose nzabita muri yombi. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko aho kwitaba inteko ishinga amategeko yamutumijeho azafunga abadepite bose bayigize yisi bicucu. Kuwa gatanu nibwo komisiyo ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yategetse minisitiri w'ingabo gusaba General Muhoozi Kainerugaba kuyitaba kugira ngo atange ibisobanuro ku butumwa bwe butavugwaho rumwe akunze gucisha ku rubuga rwa X. Ni ubutumwa abadepite bagize iriya komisiyo bavuga ko busiga icyasha isura ya Uganda ahaba imbere mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga. Cyakora General Kainerugaba abinyujije ku rubuga X yavuze ko kugira ngo yitaba abadepite bamuhamagaje azabata muri yombi. Ati sinzigera ngaragara imbere y'ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko, ahubwo byose nzabita muri yombi. Uyu general usanzwe ari umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni mu ruhererekane rw'ubundi butumwa yavuze ko nyuma yo guta muri yombi ibicucu byo mu nteko ishinga amategeko azabatumira bakaganira. Ati nihagira n'umwe ukorora nabi nzahita muta muri yombi. Muhoozi yunzemo ko ahubwo akeneye miliyari 1000 z'amashiringi ya Uganda agenewe UPDF, anashimangira ko buri wese mu bagize inteko ishinga amategeko agomba kumushyigikira akayahabwa. Mu gitondo cyo kuwa gatanu ushize, General Muhoozi yateguje ko azamanika Colonel Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni. Mu butumwa bushya yavuze ko uko azamanika uyu munyapolitiki ari nako agomba kumanika bamwe mu badepite bazanye amapfupfu kubera kwiba amafaranga ya leta. Dukomereza amakuru muri Nigeria, abantu barenga 70 bapfuye nyuma y'impanuka y'ikamyo yari yikoreye lisansi. Abantu barenga 70 bapfuye, abandi barakomereka mu majyaruguru ya Nigeria ubwo ikamyo yari itwaye lisansi yagwaga, lisansi kameneka ikaza guturika nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi muri iki gihugu cyabitangaje. Iyi mpanuka yabereye muri leta ya Nigeria irakurikira iturika nk'iri ryabereye muri leta ya Jigawa mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ryahitanye abantu 147. Aya bamwe mu makuba akomeye yabaye muri Nigeria. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiza cyagize kiti kugeza ku makuru dufite ubu hamaze kuboneka imirambo irenga 70, abantu 56 bakomeretse n'amaduka arenga 15 arasenyuka. Umutangabuhamya wa Reuters yavuze ko abaturage n'abayobozi barimo gucukura imva hagamijwe gushyingura abapfuye bakurikije imihango ya Kisilamu. Nigeria ni igihugu kiganjemo abayisilamu kandi iri mu bihugu bituwe cyane muri Afurika. Umubano Sierra Leone na Guinea Conakry wo wajemo igitotsi kubera ikirego cy'ibiyobyabwenge. Umubano Sierra Leone na Guinea Conakry wajemo ibibazo kubera dosiye y'ibiyobyabwenge bya cocaine byafatiwe mu modoka y'abahagarariye Sierra Leone muri Guinea Conakry. Ubuyobozi bwa Sierra Leone nabwo bwahise butumiza ambasaderi wabwo muri Guinea Conakry nyuma y'uko abayobozi bo muri Guinea Conakry bafashe amavarisi 7 bivugwa ko yuzuyemo ibiyobyabwenge bya cocaine. Ayo mavarisi yarimo ibyo biyobyabwenge yafatiwe mu modoka ya ambasade ya Sierra Leone muri Guinea Conakry. Nubwo iperereza ryahise ritangira kuri ibyo biyobyabwenge hagamijwe kumenya aho byaturutse naho byari bijyanywe, kuko ngo byafashwe ku itariki ya 16 z'uku kwezi, ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe kiragaragaza ko ambasaderi wa Sierra Leone ubwe yaba afite aho ahuriye no gucuruza ibyo biyobyabwenge no kubikwirakwiza. Ambasaderi Anmami Banguru uhagarariye Sierra Leone Conakry hamwe na Albert Josia bahise basabwa kugaruka i Freetown muri Sierra Leone kugira ngo basobanure byinshi kuri icyo kibazo. Gusa bivugwa ko ari ubwa mbere ibiyobyabwenge bingana bityo bifatiwe mu modoka z'abahagarariye ibihugu byabo muri ako karere. Iperereza ririmo gukorwa ku bufatanye bw'ibyo bihugu byombi ngo ryitezweho kuzasubiza ibibazo byinshi by'ingenzi byerekeye ibyo biyobyabwenge, harimo kumenya uko urugendo rw'iyo modoka yari itwaye ibyo biyobyabwenge rwari rwateguwe, kuko kugeza ubu cyamaze kumenyekana nuko yari iturutse muri Sierra Leone irimo abantu 2, harimo umushoferi wari uyitwaye n'undi muntu utaravuzwe imyirondoro kugeza ubu. Inzego z'umutekano nazo zinjiye muri iyo dosiye mu rwego rw'iperereza kugira ngo hamenyekane uko byagenze, ngo iyi modoka ifatirwemo ibiro 13 bya cocaine n'amadolari 2,000 cash, nta no gukeka ko ishobora gufatwa. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko iyo dosiye ikomeje kwerekana ubundi ukuntu kano gace ka Afurika y'Iburengerazuba kabaye indiri y'abakoresha n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge guhera mu 2019, kuko hari toni 126 za cocaine zafatiwe muri ako gace. Tuve ku mugabane wa Afurika tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho TikTok yahagaritse gukorera ku butaka bwa Amerika. Kuva kuri iki cyumweru TikTok yahagaritse gukora ku bayikoresha muri Amerika, kandi ntikiri no kuboneka kuri za App Stores zizwi, mbere gato y'uko itegeko rya leta ryari kuyibuza gukorera muri iki gihugu ritangira gukurikizwa. Ubutumwa kubagerageza gukoresha iyo programu bwagize buti: muri Amerika hashyizweho itegeko ribuza TikTok. Ikibabaje nuko bivuze ko udashobora gukoresha TikTok kuri ubu.
Amaduka ya program App Stores yakuye urubuga rwa video rugufi ruzwi cyane ku isoko ryo muri Amerika, aho kugeza ubu rutari kuboneka ku bubiko bwa Google App Store cyangwa kuri tiktok.com. Ihagarikwa ry'iyi program muri Amerika ryabaye nyuma y'uko iyi sosiyete iburiye abayikoresha kuwa gatandatu ko iyi program igiye kubura by'agateganyo kubera ko itegeko riyica mu gihugu rigiye gushyirwa mu bikorwa. Ububiko bwa program ntibushobora kwemerera urubuga gukomeza kuboneka hakurikijwe amategeko ya leta yasabaga sosiyete ibyara TikTok yo mu Bushinwa ByteDance kugurisha urubuga cyangwa igahagarikwa muri Amerika. Tukira muri Leta Zunze za Amerika, hari benshi bigabije imihanda bamagana Trump mbere y'irahira rye. Mu gihe abura amasaha make ngo Donald Trump arahirire kuba perezida wa Leta Zunze za Amerika, abagera mu bihumbi biganjemo abagore birayi mu mihanda ya Washington DC bamwamagana. Ni imyigaragambyo yatangiye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ikaba yakomeje mu gikorwa cyiswe People's March. Iki gikorwa cyo gukora imyigaragambyo cyatangiye mu 2017 ubwo Trump yatsindaga Hillary Clinton mu matora yo mu 2016 nyuma y'uko Trump agaragaje ko ashobora gukandamiza igitsina gore. Kuri ubu iki gikorwa cyamaze kuba ngaruka mwaka, kikaba kigamije guharanira uburenganzira bw'abagore. Abagitegura bavuga ko cyateguwe hagamijwe kurwanya ibyo bise Trumpism nk'uko bigaragara ku rubuga rwabo. Iki gikorwa gisanzwe cyitabirwa ku bwinshi, aho abagera ku 50,000 bakitabira. Gusa kuri iyi nshuro abagitegura batengushwe no kubona abaje mu myigaragambyo ari 5,000 gusa. Bamwe mu bigaragambije bavuga ko bafite intego zitandukanye zirimo gukora ubuvugizi ku burenganzira bw'abagore, kurengera ibidukikije no kwita ku mpunzi. Trump yagiye agaragaza kenshi ko adashyigikiye gahunda zo gukuramo inda mu gihe umugore yaba bishaka, ndetse agaragaza ko adashyigikiye na gahunda zo kuboneza urubyaro. Nibyo bituma hanini rero benshi mu bagore batamushyigikira. Nubwo imyigaragambyo iri kuba, ntibyabuje Trump gukomeza imyiteguro yo kurahira, kuko yageze Washington DC kuwa gatandatu atangira ibikorwa byo kwitegurira irahira rye riteganyijwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 z'uku kwa mbere 2025. Ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byo bikomeje kutavuga rumwe ku bihano byafatiwe Uburusiya. Ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikomeje kuganira ku ngingo y'ibihano byafatiwe Uburusiya, aho umuyobozi ushinzwe politike mpuzamahanga muri uyu muryango Kaja Kallas yatangaje ko ari ngombwa ko ibi bihano bigumaho kuko bishobora kuba intwaro yakwifashishwa mu biganiro, uretse ko hari abasanga bikwiriye kuvaho cyangwa bikagabanya. Kallas yavuze ko mu gihe Perezida Vladimir Putin atarahindura intekerezo nta mpamvu yo gukuraho ibihano. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2022, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umaze gufatira Uburusiya ibihano by'ubukungu n'ibindi bitandukanye. Ku rundi ruhande ariko Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban yagaragaje ko atifuza ko ibi bihano byakomeza kugeza agiranye ibiganiro kuri iyi ngingo na Donald Trump witegura kurahirira kongera kuyobora Amerika. Viktor Orban avuga ko ibi bihano bikwiye gukurwaho hagashyirwa ingufu mu biganiro bigamije amahoro. Ni mu gihe Kallas avuga ko gukuraho ibi bihano byatuma batakaza ingufu mu biganiro. Ikindi gihangayikishije Kallas ni uko ngo mu gihe ibi bihano byakurwaho bishobora gutuma Uburusiya busubirana imitungo yabwo yafatiriwe ifite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari, bukaba bwayifashisha mu ntambara. Naho guhagarika intambara ya Israel na Hamas byasubiye irudubi. Icyizere cyo gushyira mu bikorwa amasezerano no guhagarika intambara ihuje umutwe wa Hamas n'ingabo za Israel cyajemo kidobya nyuma y'ibyo Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Netanyahu yavuze ko amasezerano no guhagarika intambara muri Gaza azubahirizwa gusa ari uko Hamas itanze urutonde rw'amazina y'imfungwa 3 igiye guhita irekura mu rwego rwo guhanahana bafashwe bugwate ku mpande zombi. BBC yatangaje ko umwanzuro wa Netanyahu waje utunguranye, yawutangaje nyuma y'amasaha make leta ya Israel n'umutwe wa Hamas byemeje amasezerano mashya y'agahenge muri Gaza no kurekura abashimuswe. Ni umwanzuro wari wafashwe nyuma y'ibiganiro by'impande zombi zihanganye byagizwemo uruhare n'abahuza barimo Qatar, Amerika na Misiri. Agahenge kari gateganyijwe gutangira saa 2:30 za mu gitondo, ariko kagatangwa mu gihe amazina y'abari kurekurwe ashyizwe hanze nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za Israel Daniel Hagari. Gusa ngo byanze kubahirizwa bituma intambara ikomeza, kuko Hamas yanze kubahiriza ayo masezerano kandi ibitero ngo bizakomeza kugabwa kugeza bishyizwe mu bikorwa. Mu gihe cy'ibiganiro Israel yavuze ko yamenye ko hari imirambo y'abasirikare bayo bapfuye mu 2014 mu ntambara bari bahanganyemo na Hamas, ariko ikaba ikiri muri Gaza itarashyikirizwa imiryango yabo. Hamas ivuga ko yemeye amasezerano no guhagarika intambara kandi ko itigeze yanga gutanga urutonde rw'amazina y'imfungwa zizarekurwa, ahubwo ko byakomwe mu nkokora n'ibibazo by'ikoranabuhanga. Ukwanga guhagarika intambara byateje impungenge mu gihe amasezerano yateganyaga ko imfungwa 33 z'abanyayisiraheli zashimuswe na Hamas zizarekurwa, ndetse n'imfungwa za Palestina zibarirwa mu magana ziri mu magereza yo muri Isiraheli zikarekurwa mu cyiciro cya mbere cyari kumara ukwezi n'ibyumweru 2. Abaturage ba Palestine bavanywe mu byabo kubera intambara bari kwemererwa gutaha, kandi imodoka zitwara imfashanyo n'imiti muri Gaza zikajya zihagera buri munsi. Amasezerano kandi yateganyaga ko mu cyiciro cya kabiri cy'ibiganiro cyari gusiga abandi bashimuswe barekuwe, hagatangira ituze risesuye. Icyiciro cya nyuma cyari giteganijwe kubamo kongera kubaka no gusana ibyangiritse muri Gaza mu buryo burambye no gucyura indi mirambo yose y'abashimuswe yasigaye. Intambara Israel na Hamas yatangiye ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023, ikaba imaze kugwamo abarenga 46,000 biciwe muri Gaza, abarenga miliyoni 2 bakaba baravanywe mu byabo.
dukomereza amakuru mu Burusiya w'iki gihugu kimaze kwigarurira hejuru ya 60% by'agace ka Kursk. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangajwe ingabo z'icyo gihugu zimaze kwigarurira hejuru ya 63% by'ubutaka bw'icyo gihugu buri mu gace ka Kursk kari karigarurira ingabo za Ukraine. Nyuma yuko Ukraine yigarurira ubutaka bw'Uburusiya, ingabo z'icyo gihugu zatangiye urugamba karundura rwo kubwisubiza. Gusura urugendo ntirwari rworoshye cyane ko Ukraine yakoze ibishoboka byose mu rwego rwo kurinda ko gace. Amakuru avuga ko Ukraine yohereje abasirikare barenga 10,000 bajya gushyigikira bari basanzwe muri ako gace. Gusa ibi ntabwo biri gutanga umusaruro kuko Uburusiya bumaze kwigarurira hejuru ya 63% by'ubutaka bwose bwa Kursk. Muri rusange Ukraine imaze gutakaza abasirikare barenga 5,600 muri aka gace kuva uyu mwaka watangira. Gusa bikavugwa ko abarenga 17,000 bamaze kugwa muri aka gace kuva Ukraine yakigarurira. Dusoreza amakuru muri Korea y'Epfo aho Yoon wegujwe ku mwanya wa perezida yajuririye icyemezo cyo gufungwa. Yoon Suk Yeol uherutse kweguzwa n'inteko ishinga amategeko ku mwanya wa perezida wa Korea y'Epfo yagiye mu rukiko rwa Seoul kujuririra icyemezo cyo gufungwa. Afungiwe muri kasho kuva ku itariki ya 15 z'uku kwa mbere mu gihe akomeje gukorwaho iperereza ku byaha birimo gukoresha ububasha yari afite nka perezida mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'ibihe bidasanzwe bya gisirikare yashyizeho mu gihe yari ku butegetsi ndetse nabyo byatumye abagize inteko bamweguza. Icyemezo cyo gufunga Yoon cyashingiye ku busabe bw'urwego rwa Korea y'Epfo rushinzwe iperereza ku byaha bya ruswa, polisi n'igisirikare nyuma yaho yanze kwitaba abagenzacyaha kugira ngo bamubaze. Abanyamategeko ba Yoon bavuze ko basobanuriye umucamanza mu rukiko rwa Seoul ko umukiriya wabo adakwiye gukurikiranwa afunzwe. Gusa abahagarariye urwego rushinzwe iperereza bo bagaragaje ko akwiye kuguma muri kasho. Biteganyijwe ko kuri iki cyumweru urukiko rugomba kumenyesha ababuranye umwanzuro kuri iki cyifuzo. Mu gihe rwashimangira ko akomeza gufungwa, urwego rushinzwe iperereza rushobora kumwongerera igihe cyo kuguma muri kasho kugeza ku minsi 20. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, Yoon Suk Yeol wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo akaba ari muri kasho niwe dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye. Ngende Jean de Dieu Karinijabo ndabifuriza gukomeza gusoza neza iki cyumweru, nanabifuriza gukomeza kubana natwe mu bindi biganiro. Bye.